Swastiastu. Pemirsa sanedahap uang yang titian, muali malih sarang titian nyoman swija ring channel YouTube Indek Pepelajaran Bahasa Miwah Sastra Bali. Ide dane sanedahap uang yang titian, pengayu bagja ngiring atur ningayang majang ring ligi hido sang yang widiwasa. Duaning sang kaning asung kerto warul grahanide menawi dedane kena rahajeng rauh mangkin mawinan preside ngumargian suwagina duwe suang-suang. Ide dane pemekas para guru bahasa Bali taler arin-arin titian mahasiswa utawi pelajar siswa sane kantun melajain bahasa miwah sastra Bali wenten pinunas semeton duwi mangna titiang wedar Sumatera napi kewanten sane keajahin patut ring pepelajaran bahasa miwah sastra Bali. Yening nyurat buku pami, buku paket bahasa Bali saking SD, SMP, rawuh ring SMA, SMK. Napi mantan patut dagingipun sapunika pitaken nyanyi. Antuk punika ring galai sane becik puniki dadi titiang muninganyang nganggen murde unteng pepelajaran bahasa Bali. Ide dane sanedahan uang yang titian wastan mapel utawi mata pelajaran bidang studi saking SD, SMP, SMA, SMK punika mewasta bidang studi utawi mapel bahasa Bali nganggen istilah bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Bali punika sane patut kehajain ring mapel punika inggih punika widang bahasa aksara miwah sastra Bali. Dewaning manut pesuaran Perda Bali miwah Pergub Bali sami maosa nginik bahasa, aksara, dan sastra. Dadosipun materi ajah bahasa Bali medage nginik pepelajaran bahasa, aksara huruf miwah sastra utawi susastra niki widang kesusastraan Bali. Metur aris pitaken malih napi manten sane keajain ring bidang bahasa utawi bahasa ring pepelajaran bahasa utawi bahasa Bali sane patut keajain asiki tata bahasa. Tata bahasa istilah ilmiahnya nih linguistik, ilmu bahasa. Ring ilmu bahasa Bali wenten suara utawi vokal, wenten huruf sane kebaos konsonan wianjana, dados seluwir aksara, huruf, bunyi-bunyi bahasa, suaran basa kepelajain ring linguistik utaminipun widang fonologi. Ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa mawawah raris kepelajaran rika indik suku kata ring basa Bali mawasta kecap kruna utawi wanan kruna. Ketata bahasa linguistik. Sane nomor kalih patut keajain ring widang bahasa utawi basa seluwir bebaosan mo basa Bali. Iyang basa Bali kasar, basa andap, basa madya, basa alus. Mawinan wenten ilmu khusus niki. Ring pepelajaran basa Bali inik angah ungguhing basa Bali. Puniki sampun ngeranjing ring widang sosiolinguistik. Inik mobos Bali puniki sosiolinguistik. Ring bebosan Bali
wenten merupa pidarto basa Bali, sembramo wacana basa Bali, darmo wacana basa Bali, bebawasan ugra wakya utawi pembawa acara MC basa Bali, wenten artikel basa Bali, wenten makalah basa Bali, wenten surat basa Bali miwah selanturipun. Puniki indek pepelajaran basa taler wenten Malayasiki sane kebaos paribasa Bali. Paribasa Bali puniki sampun ngeranjing ring materi aja bebaosan Bali anggo basa Bali ring sosiolinguistik. Yening pelajaran kruna-kruna sane kangen ring paribasa punika ngeranjing ring linguistik ilmune masta morfologi. Ini lengkara-lengkara basa Bali wenten lengkara pitaken, pituduh, lengkara pemidarta punika ngeranjing ring bidang sintaksis raris indik tata makna maiketan ring paribasa Bali paminipun punika ilmune semantik punika ring bidang bahasa. Nomor kalih sane kepelajaran oleh para murid saking SD, SMP, SMA, SMK ini pepelajaran aksara, bahasa, aksara, sastra. Nomor kalih aksara. Aksara pepelajaran sane keranjingan ring pelajaran basa Bali luwiripun huruf Latin miwah aksara Bali, aksara Bali. Huruf Latin duani ngakeh sastra Bali, pidarto basa Bali, artikel miwah satwa wira carita babad tutur sami akeh nganggen huruf Latin. Mawinan yening melajain huruf Latin patut ngewikanin ejaan Bali Latin. Raris nomor kalih ring pepelajaran basa Bali sane maiketan ring aksara wenten aksara Bali, aksara Wariastra, aksara Swalelita, aksara wicaksana dan miwah aksara modre sami kepelajaran wenten kaligrafi nyurat papan wasta mawinan wenten kebos seluwir papan wasta ring sejebag jagat Bali patut mesurat medui aksara dua huruf bedur nyane ngangen aksara Bali ring sor nyane huruf Latin mineka di wastan sekolah wastan lembaga raris wastan pura Bali Banyar miwah selanturipun puniki pepelajaran maiketan ring aksara wenten huruf Latin wenten aksara Bali. Yening melajain aksara Bali patut kedasarin nanto ugar-ugar nyurat aksara Bali sane muasta pasang aksara Bali. Ejaan Bali Latin sampun tulis titiang pasang aksara Bali taler sampun titiang nyurat wenten ring tuku buku. Yen maiketan ring mo pidarto basa Bali sampun tulis titiang. Maiketan ring tate titi mabaos Bali sampun taler tulis titiang. Imbo sembramo wacana darmo wacana sampun ugra wakya basa Bali sampun taler titiang nyurat. Satwa Bali pukulan satwa Bali sampun taler. Kamus angah-angguh kruna basa Bali sampun surat titiang. Nah, itu dane sare wangian titiang, sane keping 3 ring pepelajaran bahasa Bali inde widang susastra Bali. Sastra Bali. Sastra Bali punika daging su duaning sastra aja-aja sane luwih yang mengandung nilai-nilai keindahan duaning sastra punika inti hakikat unteng nyane sastra sane su sastra sane luwih kesusastraan Bali. Kesusastraan Bali punika wenten susastra Bali purwa, kesusastraan Bali tradisional, sastra lama,
wenten gancaran, wenten temang, wenten palewakil. Gancaran punika karangan bebas, tulisan bebas, wenten surat, pipil, urat, tutur, usada miwah selanturipun, wiracarita lanjing ring gancaran. Tembang Bali leres wenten sekarari, tembang cepat sekaralit, kekidungan sekara madya, wirama sekaragung sami kerajingan dikering pepelajaran bahasa Bali, widang susastra Bali purwa, Bali tradisional. Leres wenten susastra Bali modern, sastra Bali anyar, wenten prosa Bali anyar, wenten puisi Bali anyar. Prosa Bali anyar medaging novel bahasa Bali, cerpen bahasa Bali, drama bahasa Bali, prosa niki. Dari sering widang puisi Bali anyar, wenten puisi Bali anyar, sekadi sane murdo Bali, puisi indek galungan, puisi indek siwaratri, miwah sanetiosan. Daler Malesiki sampunang lali patut keranjingan materi lagu-lagu pop Bali. Duaning lirik lagu pop Bali mo bahasa Bali ke surat mo huruf Latin, ke gendingan, ketembangan mo weweh musik populer mawinan ke bos lagu pop Bali. Maka sami punika patut ngeranjing pinake bahan acah sejeroning pepelajaran utawi mapel bahasa Bali. Idedane sanedahan uang yang titiang sapunika titiang presiden wedar daging napi kewanten sane patut keranjingan utawi kepelajain oleh para siswani ring sekolah dasar, SMP, SMA, SMK. Dados para penyurat buku bahasa Bali mangdo midab-dabin mangdo sami materi punika ngeranjing. Idedane sanedahan uang yang titiang kadi sapunika titiang presiden wedar kirang utawi langkung ngandut titiang mundingayang titiang lungsur agung pengampure. Matur suksema matur ing uratian idedane puputan titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi.